Оқуайсың бе? Оқу? Ya da oku öyle koyunca. İyi oku aytkесің. Ben dana tarbiya menenle muskana ötüreyince. Музыканы неге? Neme? Atçılar menen sportçular köp pul tavattar. Şular başıp menen ötüreyince şular şaşalıklarında. Dağı mantıkadan kapışırız babına. Yok, neme gele salar tuğap kegele. Kusa kaçtı mı? Bir joldaçı. Köp altın menen köp akıl jasam nesini alasın? Akçanı? Nege akçаны alasın? Kimge ne gerek olsa oşan var da. Al balam. Gel. Şuradan geç çıkana. Bismillah. Ata? Size kançama çıktınız. Ya da toy koyğanda nefrin çözür ceyle koyakça. Neden? Toy başlarğanda ozuna salat kesin, toy bitkende cutat kesin. Oh. Ya da nereye bağı? Bok bu. İlgeri bir aksakal boğan eken. Onun жалғыз ұлы болуп келди. Баласын үйлөйт экен. Балалы, чакалуу, неберелүү болуп анан баягы чал өтөт экен. Анан чал өтүп кеткенден кийин ошол үйдө баягы бала аялы менен бактылуу болуп жашап калат экен. Ya da özünden neyim bağı? Билбейм, бул өткөндө сен тарткан бок болсо керек да. Bu metal. Tukuma. La minordum. Senin gülkün mağa cagat, gülüp koycu mağa kara. Sen gülgöndö men kuvanam, gülüşümdü men suranam. Gülüp koycu, 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 gülüp koycu. Ne deysin? Ya da eğer sizi tünü satmıştı apam özünüzü yaptı tat. Ne de atat? Neyse apam tünü satmıştı özünüzü yaptı tat. Korkpay ayt да, оозуңду жап деп. Ооз бекитабыз, орозо тутабыз да. Orada bu. Күндүк орозо балам, дагы 1 ай болот. Bir ay bula. Ben bilmem. Ne бүгүн шоктондуң? Sıktan bana mı? Кыздар, баса ызылдаптыр го. Sıktan bana. Анан эмне кылдың? Usulun geldiler de. Кош. Usulun geldiğinde ugul kovasında partanı kış dedi. Мындай кылдыңбы? Кычылдаптыңбы? Geçildattım Anan? partanı. Dağı usulun ugul kovasında kış dedi. Dağı camdağı saçıma taşıma tıkarattı. Kışıldatmadı. Partanın cıtı camayken dediler. Кычылдатпа партанын жыты жаман экен деди. Ya da. Ya kapalsız. Апаң да. Пул тап, балам, пул тапсаң үйлөндүрөм дейт. Мен ошончо пул табам. Үчеле мени үйлөн дейт апам. Ya da kıyısınız değil. Ого, балам, аш кеп алыппы? Мынадан же балам, мына агачтан жеп каласаң. Аш кеп экен улум. Айран içесиңби? О, айран мазда экен. Нандан же, нан, жумшак нан, мазда. Ого, нан мазда экен, же балам. Neyse cediniz mi? Ya da dua kılıp koymuştur kumla. О, мен атаңа таксист болсун, апаңа артист болсун. Алладан рахмат, пайгамбардан шафаат, үй-бүлөгө конкретный махаббат. Аллаху акбар. Ata, sizin Sloşkan kızınız var bile. Бар эле кызым. Мен сизсиз жашай албайм. Мен өлүп калам, сиз жок дейтилер. Кийин апаң жолго апаң алып алгандан кийин өлдүбү, жокпу билбейм аны кызым, точносын. Onda nege onu alpadız? Апаң жолуктуруп калдым да. Onunuz ölbeyle jirotken istoriyasında жизнь прекрасная deb жазып koymuş. Чегиле. Не ойлонтасың? Ата мен birinci sen bayqadın da. Нени байкадың дагы?
Apam жоқ болса яман екеуміз тынша ішеміз ғой. Неге? Оны дейт, бұны дейт. Анкесін айту керек. Тып-тыныш бол тағы апаң жоқ. Ооба. Не ұйықтап айтасың? Апаң жоқ, чай ішші ғой, тым чай ішеткесін ғой. Бірақ ұйықты әлбәт кем, апаң жоқ. Ұйқы кеп айтады. Маға қарағанда сіз чоңсызға жата бермейсіз бен? Мен әмлі апам сізді ұйықтап атам ғой. Жата берің, е? Мен ұйықты әлбәт кем, апаң çalayınçı ben. Assalamualaikum dostlar, meni ongi sağınbay turg'ula, maqs ucha chaqchib ketdilar. Merma chigib ketdi, ana merma chigib ketdi. Menalardan chigib ketdi. Ucha chaqchib ketdi maga. Ongi sağınbay turg'ula meni. Ya ta. Edikamsa atlar jönünden maqal жазып keldi dediler. Maqal? Maqal aytib beringchi. Maqal bor. Жақшы ата, ертеменен, бірінші атта алсаң, жақшы ата, ертеменен ерте тұрып өз үйіне кетеді деп жазбай. Бол? Ел. Dostlar, bizim kollar boş aytat. Kaçım? Yağa kaçtı. Sizlerin korkasınlara biz iş bultağız. İşte bitkenden gel. Bana TikTok'ta başlayız. Bir dakika. Ben takayım bana. İş kaptırmış gerek oldu. Bana taptıklığına gettik ha. Gettik. Yuba. Ol boşağında TikTok satı aldın ha? Aha. Havay. Oğlum yoksun oradan da. Ne kıldarsın sağlık tanışmayla. Siz birinci ayakta, үйгө келгенче анан көрөсүз эмне кылып атканын.